Dobar dan svima prisutnima, Bog pomaže. Ja sam dobio veliku čast da vam se obratim danas iz jednog prostog razloga. 2002. godine u junu mesecu podignuta je ova ploča koju vidite sa strane i to više slučajem nego namerom. Moram da pomenem tadašnjeg učitelja koji je bio u Rukladama, inače kapetana naše vojske, ratovao je u Slavoniji i došao je ovdje u skoro urušenu školu. Preturajući po kupatilu našao je u šutu i pesku slomljenu ploču koju vidite ovdje pored vrata, koja je 1944. obesnim ponašanjem tada prisutnih ljudi ovdje, znamo svi ko su bili, polomljeni. Uradili smo u metalu, u Kolubari Metal uradili smo ovo donje postolje, a moram da se pohvalim da su ovi, da kažem, ekseri, a ti su u stvari sa moje kuće za grede koje spajaju grede. Međutim, to su neki nevažni detalji. Bitno je da znate svi da je Voje Tankosića majka Milja iz roda Matića preko puta ovog potoka. 2002. godine iz Čikaga se vratio Čika Živko Urošević iz Veliševca. Na njegovu inicijativu mi smo došli ovdje, osveštana je ploča i jedna i druga i tada je postavljena i vraćena ponovo, znači posle 1944. nikada nije bila na ovom zidu. Ova je škola inače nosila ranije naziv Osnovna škola Voja Tankosića. Koleginica koja je malo pre govorila, dala mi je divan šlagvort kad je rekla istoričari znaju puno, a postoje i oni koji se bave istorijom iz zadovoljstva i spasije, pa njih nazivaju istoricima. Ja sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da mene ponekad tako zovu, jer se trudim da sačuvam sećanje na naše pretke. Bez naših predaka mi sigurno ne bi danas bili na ovim prostorima, a Voja Tankosić je jedan od najvećih junaka balkanskih i Prvog svjetskog rata. Ja ću vam samo nekoliko crtica iz njegovog života pomenuti, koje ne vjerujem baš da su puno poznate, a profesor Belić je napisao knjigu o Voji Tankosiću, profesor inače iz Valjeva, i na deo materijala koji smo spremali 2002. da objavimo i da napravimo nekoliko hiljada primjeraka. Čuvena vojna akcija 1903. 1904. u Staroj Srbiji, kada je odneo 60 Napoleona koje je sakupila Nadežda Petrović, predsjednica Društva polosrpskih sestara, da pomogne ustanicima, on je umalo stradao tamo. Pošto je bio vrhunski strelac, pričali su za njega da može da pogodi sveću, da ugasi dokle pogled doseže. Noseći te zlatnike da preda tadašnjim četnicima, nije mogao da odoli na jednom vašaru kad je čuo da se obavlja takmičenje u ugađanju. On je prišao onako kamufliran, da kažem, kao što je puno puta činio, i svaki njegov metak je pogodio u centar. Ljudi su se uzmuvali, žandarmi su se okrenuli da vide ko je to, i prišao mu je jedan Makedonac i rekao: Vojo, idi odavde, a naravno na makedonsku ja to ne mogu da ponovim, a on je kaže: kakav Voja? Pa kaže: prodavao sam ti burek u kasarni, požuri. Tako je on otišao i, da kažem, spasao se velike udruge. Inače, poznat je i kao čovjek koji je komandovao četom 1903. u majskom prevratu, kada su ubijeni braća Lunjevica. Jedan od njih je bio čak njegov klasni drugar, ali on nikada nije imao dileme kad je bilo u pitanju rodoljublje i kada je bilo u pitanju Srbije. Postoji anegdota, možda je tačna, možda i nije, da je princa Đorđa Karađorđevića povukao za uvo kada je prešao neku granicu pristojnog ponašanja, ali Đorđe to nikada nije potvrdio u svojim memoarima, i postoji ona priča da je Čečila izmarširao ispred kafane Zlatna Moruga. U to vreme Čečil je putovao naravno onim čuvenim Balkan Ekspresom, a bio je poručnik u engleskoj vojsci, veoma krvoločan, sa mnogo zločina koje je prema burskom narodu uradio. Naši su ljudi to znali, mi smo bili na strani Bura, a ne na strani Engleza, i on je iskoristio priliku. Da li je to tačno ili nije, istorija nikad nije potvrdila.
veliki broj dokumenata koje ima austrijska obavještajna služba toga vremena ni dan danas nije dostupan javnosti i ne znamo detalje iz njegovih tih ratnih dana. Inače, on je u tački 7 ultimatuma Srbiji apostrofiran kao jedan od glavnih učesnika Sarajevskog atentata i traženo je njegovo izručenje. Čak nisu i napisali Vojislav, nego piše Voja Tankosić. Ja ću jednom prilikom da donesem kopiju originalnih novina i da ostavim ovu školi na sećanju. Mnogo detalja ima koji nisu poznati, a još jedan detalj koji je vezan za naše aktivnosti 2002. godine. Naravno i tada je postojao ravnodorski četnički pokret i ja sam počasni član tog pokreta od tada. Mi smo željeli da podignemo spomenik Voji Tankosiću u Lajkovcu. Međutim, sve je bilo dogovoreno. Čak i braća Jeremići, čuveni ljudi koji su imali livnicu pod Avalom i koji su radili čak neke spomenike iz Vatikana po Beogradu i da ne pričam šta su sve izlili, prihvatili su da se samo plati materijal. Međutim, u tom momentu, znači to je bila 2002., 2003., 2004., nije bilo dovoljno saglasnosti da se to uradi, tako da je taj spomenik još ni dan danas nije dignut. Mnogo može o Voji da se priča, iako jako malo podataka ima. U Trsteniku je poginulo, čuli ste malo pre da je skumiran da bi bilo potvrđeno da je tigar Prvog svjetskog rata, tako ga je cela Evropa znala, konačno mrtav. I ja ću zaključiti ovo moje izlaganje da vam ne bude previše dosadno, ima toga još, sa jednom beleškom koju su moji Vreočani napravili 58. 62. godine, kad je Dragomir Lukić, također historik, beležio njihova sjećanja. Ima jedan pasus gdje se pominje Voja Tankosić i njegov drug vojvoda Vuk. Za Voju Tankosića je bilo interesantno da je poveo četu na početku Prvog Balkanskog rata da se napadnu 3 turske karaule. U toj četi su bili i neki naši, naravno iz ovoga kraja, ja pominjam Vreočane jer sam ja odatle, i išli su po ivici jedne velike litice. Voja je išao od čoveka do čoveka držeći ga za ruku i hrabreći ga da se ne plaši, mada su 2 vojnika sa te litice sletila. Naravno, oni su turske karaule napali i to je bilo 3 dana pre zvaničnog početka Balkanskog rata i tako se završilo. A što se tiče vojvode Vuka, moram da pomenem da elitna jedinica Prvog svjetskog rata, tadašnji komandosi, bila je jedinica vojvode Vuka i bila je jedinica Voje Tankosića. Vojvoda Vuk i njegovi saborci su bili na najžešćim ratištima i on je poslat na Kajmakčalan, gde nije bilo predviđeno čak još ni trenutak napada da sa svojim ljudima na gruništu oduzme od neprijatelja jedno totalno nemoguće osvojivo brdo. Oni su tu stradali, vojvoda Vuk je dobio metak i samo je uspeo da izdahne i da kaže napred. A pre toga je rekao, znam ko bi ovo smestio, ako preživim, osvetit ću se. Međutim, čim je pao na zemlju, 2 oficira vojske Jugoslavije su pritrčala i velika jagma je bila oko njegove torbe, jer se u njoj nalazio kompletan spisak Crne ruke. Moji Vreočani nisu zapamtili ko je to bio, jedan od njih je oteo torbu, pobegao i tako se završio život velikog junaka, čija je ćerka dugo živjela u Lazarevcu. Za Voju Tankosića još treba pomenuti da je njegov otac imao stan u Kralja Milutina 19 i da je majka Milja primala svakoga u stan kao da je najrođeniji, hrabreći da se bore za slobodu srpskog naroda i Srbije.